Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohi tarigapan siganu paribata bani panorang sogot nerion, pasada hita uhurta mertongko mahita. Terima kasih apa puji-pujian ma isombah kon uhur nami hubamu Tuhan. Halan itu tabdo isukup kon hamna perlu ben nami bani panorang sogoton. Jana hamdonadup man remotkon daging pakon tondui nami. Alani ai Bapa bani panurang sogoton pe mangelek kanami hubamu asihamo tongtong humana menjagai hanami rosi nama perguwe hanami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jolam rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyam marayan bani panurang sogot nerion naboy sisihanay marhiteo ni channel YouTube on rigapan siganu paribata sadarion Sabtu tanggal 10 Agustus tahun 2020 tolu ay matar surat bani buku Heber bindu 10 tolu ayat 5 nama katahon sonon. Ulang ma mata duiton parlahon nasyam hasonangkon nasyam ma na adong ay iya sandiri do makatahon sabonar naso paturuton ku doho. Totu anggo ibasa hita jana itangar hita nats on ay maheber 10 tolu ayat 5 mitor ini nggak kita doding ni sekolah minggu na makatahon apa yang dicari orang siang pagi petang malam uang ya nasiol manobut atape nasiol padaskon hubata bahasa marusaha doha genup hor jolma dihorjahon do ganup horja jana marjuang do ganup jolma tapi sada do tujuan di guluh ni aima duit sen uang. Nah suku-suku ni aima bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus salah do halak anggo mangindahi duit lang teneh tapi nasalah aima anggo do mamadabuh hubani sikap mata duiton. Jadi anggodoma mata duiton ini namararti doai segala sesuatu maningon marhahonaan atape maningon do marhubungan hubani duit. Janana paduahon nasalah aima anggo parlahota doma mata duitan. Jadi anggo horjatta do mangindahi duit ai lang salah tene tapi anggo duma sopat parlahota arti ini barang ahape na iperjuangkon hita barang ahape na ihorjahon hita parlahotaya ganupan mertujuan hubani duit. Nah halani ai marhitehon ni hata on ase ulang madabuh kita hubani mata duiton ipasingat kubata hapeni na perlu bisa kali aima makasonangkon na adong bata. Artini ai artini ase barang ape na adong bata maningon adong do hape ibagas uhur tatotap rasa sukup. Jadi memang anggo do mamasapkon pasal sukup rado bani si A sukup mabani duit 1 juta bani si B lang sukup bani si A sukup mabani adong rumah sada bani si B lang sukup rumah bani sada. Jadi merlegan-legan tene rasa sukup ai tapi nasiol isobut ai ma atape nasihol ipatakas subata rasa sukup ai maningon do hape ni kita makatarima kasih kon aha na adong bata. Jadi langkap ini dumadong pe bata siol usiai dumadong bata siol usiai dumadapot rumah siol usion dumadapot mobil siol dope on pakon nalegan na totu ai bui mempengaruhi gulukta bui mempengaruhi parlahota anggolang marhasoman tarima kasih. Jadi anggo marhasoman tarima kasih do kita menjalohon si bere-bere nini bata manjalohon pasu-pasu nini bata totu lang madabuh behita hubani na mata duitan. Halanya anggo dong mamadabuh kita hubani parlaho mata duitan
Totu, songon bahasa Indonesia mah, ihalal kon hita mah, haganuk cara, sonaha, ase dapotan duit kita. Atap boy sebuton ta, gabi madabuh mahita hubagas dosa, na penting duit, duit, duit. Nah, kalani ay, maningon do HP ni, iha terima kasih kon hita, jana iha sonang kon hita mah, ahana adong bata. Jadi, anggo misal ni, penghasilan ta, penghasilan ni parjuma-juma, ya terima kasih kon hita mah, penghasilan ni parjuma-juma, ulang maho manamin. Iarap kon hita penghasilan ta, songon penghasilan ni pengusaha. Atape penghasilan ta, misal ni penghasilan ni pegawai atape karyawan, ulang komani. Ya si olokon hita komani. Penghasilan ta, songon penghasilan ni direktur. Totuang ko sonai mangajari hita, laho mangolotoi, mangajari hita, laho manak ko doay, ang godo masopat adong sifat na sonayay bata. Ay maase, hatarima kasih kon, jana hasonang kon hita ma na adong bata. Jana na paduahon, ase ulang madabuh kita, ubani parlahon na mata duiton, maningon do hapeni, idingat kita, bahasa, bayak do na batata. Dingat kita matong, hatani na makatahon, sabonar na sopaturuton kudoho. Artini ay, ibaga sa ganupan situasi, kurini PHP ni, kurang ope sa sitong ni, ahana dong bata ba ni panorang on. Tapi, lang lanjar na hurang ay, mangajari hita, gabi madabuh ubagas dosa, jana gabi mataduiton. Tapi maningon do HP ni, tenger uhurta, jana porsaya hita, basa ahane ha porluhon hita, adong do bani nai bata. Alani ay, totap mahita, ibagas malas niuhur, makorjahon horjata, totap mahasonang kon hita, ahana adong bata, jana maningon totap merjuang kita, sa buis ni gugota. Ahape profesita bani panorang on, ahape na horjahon hita bani panorang on, orini pe hasil ni, songon nalang, ibagas pikiran ta ope, songon nalang memuaskon ope, tapi diingat kita ma, bahasa sabonar na so paturuton ni nebatado kita, ay isarihon do hita, jana sukup do hidup niuhur, apa pasu-pasu ni nebata. Halani ay, totap mahita, marguguh, jana totap mahumani hita, ibagas malas niuhur, makorjahon tanggung jawab ta, sigano pari. Songon na nirsukon ni Tuhan humbata. Amin, martonggo mahita. Ajari ham hanami tong-tong Bapa, ase ulang madabuh kanami, ubani parlako mata duiton. Ase, orini pesipata, hasil na nihorjahon nami, lang ope sebanding, pakon borat ni rosi bagal ni na nihorjahon nami. Tapi porsaya doha nami Tuhan, seng ipaturut ham hanami lohean, seng ipaturut ham hanami hurangan, seng ipaturut ham hanami gayuran. Halani totap do, sarihon ham hanami, jana lang ipaturut ham hanami, ibagas situasi na marha hurangan. Halani ay, ipondos ka nami maguluh nami hubagas tanganmu, asiham matong-tong Tuhan. Nama masu-masu, aganup halak, namar juang keras, namar horja borat, tapi tetap ibagas malas nihur, jana tetap ibagas tonggo. Asi pondos kanai maguluh na ibagas tanganmu, pita marhitegoran nakmu ton Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ora sebat taganupan, andohar matongon saganjang niarion, say ihasonang kon hitama, ahana dong bata, jana tenger uhurta, sabonar seng paturuton ni nebata kita marha hurangan. Alani sukup do pasu-pasu ni hubat tahun. Ando harma. Shalom.